Ni wega muno ni undu wa gwitikira gutwarana ithuĩ karibu sana o ringi haria hothe uri ni gakinya kahinda karia tukona ndereti tu ya mbere ya muthenya wa Friday na muthenya wa muthenya ndereti ya mbere ni ndihire kana turugamirwo ni kambuni ya wendia wa migunda ya Fahari Homes. Fahari Homes ikoragwo i kambuni ya wendia wa migunda na CEO wao twinake uko thini wa studio etagwo Benson Munana ni agutuhe namba yake ya thimu ni agutwira kure guothe kwina indo we kiria ngukwira no gutuhe kahinda ututhikiririe no muthikiririe wega nigetha umenye haria ungiigithia no amenya ru mwaka uyu ni hindi kahinda ga gwibanga rio ria Januari no no ria rirahanaga. Namba yake ni egukuhe no ni yakwo ngenda kunjuria kiuria kana nguririe on your behalf ukundumira 22488 kana haria YouTube channel itu ya Inoro TV. Munana ru ndirarigwo ka ngukwira good happy new year kana ngukwira good morning kana ru ngukwira eriku no cio theri good morning. Happy New Year. Waro wagu. Ndikwega muno. Tani ndi thayo. Niguo. Ngwicira turigainio last year. Last year. Mwaka uyu ni hindi turoka haria mbere. Na tugacokeria Ngai ngatho ni gutuhe mahinda macio. Tondu mahinda na mieke iheanagwo ni Ngai. Koguo twacokia ngatho ni gwicemanio ringi. Koguo na mwiroreri wa Inoro TV ngumwira Happy New Year. Ho ndimugeithie na ndimwire ahorere ro hau uguo. Tũrarĩrie cigie wigithie na wonjoria wa migunda. Fahari ni muthamite kuria mwari. Acha. Tũrĩ o haria. Hetagwo atia? Hetagwo Kamakis Naivas Building. Third floor office number 37. Ni haria Thika Road. Ũkũingira na bara ya Green Spot. Ni ũkora nyũmba ĩtagwo Kamakis Naivas Building. No imwe. Ukinya handũ hetagwo wabate third floor. Third floor. T7. Tigirira ni wona brand name Fahari Homes. Nigetha muigithie ndagakĩgicwo kuwa kirwo anga twi affiliate company anga ya Fahari Homes tweke we don't have any affiliate company. We are Fahari Homes na twi hau Kamakis Naivas Building ona ungikora soja we hau thi ni egukuonia nginya haria turi. Ni namba ya thimu no mucenjetie? Acha tuna namba ya thimu huthu muno. Iria ngwe encourage mwiroreri karia gituhuragira kiraneri na my colleagues memwe no wa office na niyo 0704 000 111 mishokera rege ndio ambudu 0704 000 no makiria ni twendete ko insist muno a one on one conversation na nikenya dawikira giririkanagia mwiroreri horo wa location ya office ito haria Kamakis Naivas Building tukena haria twacemania tugaikara thi tukaraniria niguo tondu ria andu mekwaraniria one on one ni muhotaga gukorwo mukiruga kana mugicira maundu maingi na ringi muigithia korwo akiiturura no kahota ku understand ringi hihi need ciake ihana atia kana niki hihi aretha na arenda kindu kihana atia koguo ni ngumo welcome muno na njokie ngatho cia mwanya muno tondu ona last year ni tuona aigithia magika kore gwitu office tutiega mundu roko na gutucerera we really appreciate na tugacokia ngatho cia mwanya muno na ona mwako no turamera ati twina open door policy wahitukira hau bypass igira hau uguo nyuaga cai o tukiarangagia niguo na ni wega kugweta atiriri ni mwenda ngetiru na miaka mingi na experience ni mukoretwo riu ni moe ground uri hana twina miaka mingi riu na ngociro haha uguo riu this is our kid like third or fourth year straight ya ukaga haha na no wega you know that is also encouraging ni turigo tukenete tukitaha kwa hinda riu riothe toka undu kanini tondu ni kumaanisha kire tukakwirira andu haha nikio tukao tukihingia na andu magatwitikia magaturumirira na makiri maguturumirira magatuhe relatives yao magatuhe referrals and nitukenaga muno ria tukuona ati nitwagutungata nitwakuhe service njega wakena wathi waturifa nginya kwi relative kana kuri arata aku. Ndirikania namba yaku ya thimu coke unjire umuthe woka naki. Namba itu ya thimu ni 0704 000 111 0704 000 na muthe ndoka na indo njega muno na dio kwenda twambie na iriko ndenda iria ciena riri sina ya new year offer tondu aikomo ko tai na offer ndingikena ni undu uria nona riwa ni ria tucina we ona ngwethereire gunjire atiriri nyambie kithioko tondu njiraga ndingioka hana njayo kana kithioko andigucie ko mundu atumire tumenye no atumire tumenye kundu kugwita githioko by the way woka haha ri ndariga githioko niku but now I understand githioko ri hariu kithioko along the Garissa highway wetheka town kunyita barabara ya guthie kundu gugwitwo Kirima Mbogo uthie tuke Kirima Mbogo thie nginya town itagwo Matu waima hau Matu just about 15 minutes kana 20 minutes drive kuma Matu town ne ukora town ya kithioko along the road na ne thoko nene muno especially muthenya wa Tuesdays na thiko isto ina nginya site visit muthenya wa Tuesdays mundu ngenda guthii kuona kuria kuhuana tuna site visit nginya muthenya wa Tuesday Wednesday Thursday ugenda guthii
wakinya hau Kithioko mugunda witu nduri haraihu na barabara no riu uria turendia muthenya wa mothe waima umite na mwena wa Matundu gukinya Kithioko town reke ni ndiraona tatanderia na mbica he handu raingirira ukinya Kithioko town ukaingira about 1 km from the highway haya mugunda ucio ni tuirigite wega ni ndirona haria tugatema barabara wega na ni handu hena neighbors na something encouraging bwana Njoroge ni atiriri even investors ile turenderia go Kithioko ni andu maroka nginya ko develop kwi migunda ndirathire kadhaa na ndirakora andu magiaka na makairiga wega nginya na thingo maka develop mecii miega so ria turari horo wa go gwita go Kithioko ni kundu ingiuga kundu guthaka ungiuka wa mbere wake mucii waku wa guikara wa kere ni kundu hihi ungikorwo ukiigithia na maybe in a way of speculation na wagatatu ni kundu ungikorwo ukiigithia na njira ya kurima ndona tiri ni wa ready ni ngororaga mbica cio ndio radira ndona mbica cigithii na mbere tare TV ni very fertile na undu ungiuga the reason ya ko invest na Kithioko ni affordable with it proximity na mucii munene wa Nairobi tondu thogora uria turaheana muthenya wa mothe wa open ita interview ya mbere haha turaheana thogora wa 130,000 girigana rimwe ria 30 na another interesting reason ya gukorwo bado kigithia goko ni riri uikotari na ngiri cigana rimwe ria 30 ciothe ri ni turagwitikiria ukiorihe ka deposit icio ingi ukarihaga okahora oria mwaka urathi koguo mundu ici 130 nginya korwo nacio ciothe to nginya korwo nacio ciothe ni twitikiretie gukorwo ukiriha okahora na ngwiciria right now tunyitite tuhotete gukorwo tukinyita investors ingi guoko na tuka walk the journey nao na no ma witness atinima ni mahotete gukama kahena deposit yao magacoka icio ingi magakorwo makiriha okahora site visit tuthiaga o muthenya na rucio ni ngakorwo ngitwara andu guku mwena wa Kithioko na gutiri ona ndururu turamarihia ni free of charge mundu taru kwenda gugathi na kuona mugunda tonda njira mugunda mundu no arime mugunda no wake mugunda no speculate na direka research yakwa ya Kithioko ndrona atiriri ona ungithie ChatGPT irakwira atiriri it is the fastest growing area in along Garissa highway and the most affordable onani ni dorete ndikuzi njokete ka research garora tona ni advert ya nyidironire ya TV ni ndeciria atiri Kithioko ri iragwa ati uhoro wayo to ni ndigithiete kuna ngona ni kundu kwega koguo koguo mundu angenda gugathie kuona mugunda ucio kundu ku agika maundu macio wa gweta ri agirie kwaria na nyuna namba ya ni free of charge na tugakorwo tugikura mathaa ma thaa 3 9am rucio rucini na kubuka gite muthenya wa rucio tutirarihio naki ona ndururu no kwenjia veil tuthie wone tondu twenda ku encourage ano tukireha mugunda hana tugitaragiria ri uhotete guthie ukona kana ungihota gutuma mundu akuonere ne ukuhota gukwira atiriri undu guku ri kuhana na uria munana arataragiria niguo gwikite atia niguo kuri nego request muigithia kana mwiroreri muthenya wa umuthi uri ungenda tuthi nake muthenya wa rucio atuhure namba iyo ito ya thimu ya 0704 000 111 0704 000 na njokere njuge tutirarihio na ndururu ithuĩ ni tukitete transport yothe guthie na gucoka na ti handu haraihu by the way nikio igo ndauga ni handu hena proximity na guku mucii munene wa Nairobi na considering na bei renderio koguo ni handu tugirigana rimwe ria 30 koguo ni handu ngitwara andu na mundu acoke ukiathie thoni eguthiaga mathaa ma 8:09 ni uguka na uthie haya kiuria kingi hindira taru ni njuri muheanite title nyingi muno mwitafahari muno no nyende unjire atiriri hindira wahe andu acio title ri maugaga atia wa mbere reke nyambe njuge gikeno gitu niria tugukorwo tukinegera muigithia title na ona tha Australia nawe kwina title nyingi muno office nyingi ona itari iragirwo ni ngwenda kuma encourage mundu uhurirwo thimu tukakwira title yaku ya office na nduri uragira ni ngwenda gukwa encourage ngwire ukakore gwito office ugire title deed yaku na oho riu ni tugotigire ona gukorwo tugika igongona atiria gukorwo tukineana title totoli reizire title deed turasiruta almost hakuhe tutiraga title deed iroka o wiki ona this week turaria nawe actually umuthi we title deed ko cost kigira office riu every day is a title issuance day kule kwa Fahari Homes okay na ni assurance atiria wako kigithia na kule kwa Fahari Homes ni ukorwo kiga title deed yaku na something you have observed
ni ati kuri andu ringi koraga mundu ni tatari na mwihoko no korwo kigwatira broti na wamuhe title deed no ukona ena attachment muno na actually tukarealize ndarada study ginya title deed features ya title deed so tugakorwo ginya tuki educate investors tukamura this is the title deed na ginya this ni iracenjia tondu riu kwina new generation ya titles ira thirikari irehete tugakorwo tukimatariria all these changes na magakorwo magitaukwo so we are very happy gukorwo tukiona mundu akigwatira mugunda na akorwo akigwatira the legal document which is the title deed na tuka appreciate muno na oho ngejithikirire ndimadikania namba ite ya thimu ni undu wa mundu kenda guthikithio kwa muthenya wa rucio ni 0704 000 111 0704 000 na tuiga tutirarihia onaki na thogora ni 130,000 opening offer na no rehe na installment niguo na tutanathie makutano tondu tuthi makutano ndona wina makutano na wina njujari mwaka uyu ungi ni wa githurano na andu aingi ni njona makiuga guoya wa ko invest hidio ya githurano niguo ukona mwaka uyu niguo andu mena opportunity ya mundu kwigira handu yes actually that is very true in fact nie no njire mwiroreri ati mwaka uyu na time ya gukorwa kigithia hihi mundu utanakorwo ringi hihi akihota kuigithia last year this year is the best year gukorwo ringi ukigithia tondu kwina ginya time ya gukorwo ringi ugifanga na the most interesting ni ati ithu tutafari homes turakuhe a good payment plan tirakwira ati no ginya ukorwo ina bia ciothe tutirakwira ati no uthie ringi hihi ugakuwe roni although mundu ukorwo interested ni tukona title deed iria tungikuhe ethie secure beca icio through platform through program itagwo asset finance koguo mwaka uyu nigwenda ku encourage mwiroreri mwira atiriri ateka advantage ya time ino tondu along the year nigukona so much uncertainties iria tutangihota gutariria ati niki na especially through this story hindi ya githurano koguo tutanakinya mahinda macio nigwenda ku encourage mwiroreri mwire ateka advantage na rise up to the occasion na korwo akigithia na kanyamu na reke gwire bwana Njoroge ni ati BST gikaga ungikorwo wina mbia ukorwo we liquid wiru account re beca icio ndungihota uri ungi cia account ra na one of the way ya gukorwo ugi crystallize your investment ati nigetha ukorwo we solid ni kindu gitagwo migunda kana njira ya gukorwo uki build wealth tondu wealth to beca wealth ni gukorwo we na indo ciaku migunda ni njira njega muno tondu na thaici ugo tariu ni tuthia ringi okorwo tukigura project kundu ta Juja kwa muhano nguhe muhano kana ona kumwena wake thioko wakara urenderio mugunda ni muthuri na tumiaka twake no warora beciri akwenderio mugunda ucio na akwira agurite ngathendia ngacigana ukona na nima ni monete gafere hai tugithie makutano nakuo kuhana atia ni makutano ha ni makutano maria ma Mwea macagana o matheka riu guthie na keno wakinya kendo ndukaingire na Murang'a town uguthie o proceed na Makuyu you're right uthie ruga rwi rwa Sagana o waruga rwi hena junction ya hau ndamiona kimuthungu gikithaka that junction hau niho hetagwo makutano na hethoko nene muno na haha niho ingiuga muhaka wa Murang'a county Kirinyaga county hau uguo na mbere mwena omwe na mwena wa Embu yani Embu hau uguo so wakinya muthiro ino cio nduguthi torathi na Nyeri ukuingira on your right torathi na Bureu waingira on your right nduguthie muno mugunda witu we about kido 1.5 kilometers kuma highway ni na ko drakinya PI ni urakinya we hau PI ri kuma farafara-ini iyo ya highway guthie nginya mugunda witu ni 1.5 kilometers urahitoko he shopping center getagwo PI ya Kianda we hau PI ya Kianda ri ukuingira thukuru-ini we hau uthie about 4 or 500 meters kuma hau niho mugunda witu ri na ni tiri mutune na naguo the most interesting thing ni tuirigite thitima ye mugunda theinie na mai me mugunda theini ni tiri mutune ni kundu kwina miti red soil ni kundu kwina miti ugieka muci waku wa guikara no gure for speculation kwi mundu enda gukorwo akirima ringi urenda kuiga mahiu ta nguruwe nguku cia matumbe nguku cia nyama na ukoragwo ati
no rahota guka mawira maku ko muciĩ mũnene wa Nairobi kana muciĩ mũnene wa Thika guku ni kundu ideal na turedia thogora wa 600,000 brought ya 50 by 100 600,000 na goko site visit ni o muthenya na ona kututiragia kindu ona tha histori na yebwa na Njoroge mwirori wa twirorera angienda guthie kuona tha ici ahore na mbe itu ya 0704 000 111 0704 000 111 auge arenda guthie kuona mugunda ucio tha ici ni ukorwo agitwarwo no ne mugunda ucio haya ni joy makutano na ne joy na experience ne muno ya ginya matura ta maya makutano hario maundu maria mangi rutika mwagwetera kwina red soil kwina ki rira ria kou andu akou na maundu mariku mangi hi matakoragwo magitaririo mundu tiga ethire kwiyonera nawe to ni uthiete ukona ri niki wonete andu aria meku niki mareka wa mbere ni kundu proximity na muciĩ mũnene wa Nairobi ka muciĩ mũnene wa Thika totaru tha icio ngira brought ya 50 by 100 Thika ne bia cigana milioni 12 ucokio compare na distance ya kuma makutano goka hau Thika ni ukoigwa you are saving big then ugigira thini wa matura maya ri ni kundu kwina high demand na why high demand ni kundu andu maraingira na gikiro kinene muno tondu the constructions iraka map every day gutiraga even in our projects gutiraga andu mara develop meshi yao ya guikara so goko ni kundu ideal gutire wa mbere gutire na heho tungiwa ate heho area enyitanaga gutire ate na kirugari kire ungikuwa kiingi so ni kundu warm ugikorwo ringi hiyo na muciari ungenda handu ungimuthamiria no muthamiri kundu kuriku kundu goko na reke ngwire based even on my experience Dithemba he murata wakwa ndacereire kundu kuu wakite kuu na ekongiriaga buri kuu koguo na nie ngeigua na nima ngigena another ango ya guthiu kundu guku ena muciĩ kuu ona na muciĩ Nairobi Dithemba yake yothe araikaraga hau makutano na rimwe na akambata ona rimwe tugatigana muciĩ munene Nairobi akaja ndathie makutano so meaning ti handu hate ungiwa ati ni haraihu so this is a very nice place considering na kindu kigwitwo development ile yakora ikiuma kundu guku ona desia ni kwahuthirio muno mithire ni undu wa barabara ino ya Keno Maro dual carriage tod barabara yo as we speak uthiginya makutano ne ndiku so it will only take you a few minutes neno ndio turari horo wa real value na real developments irathi na mbere no igwa thitima cie mugunda theinie mai me mugunda theinie ni tuirigite tugekira gate na neighbors ni just the as in Mario hau muriganeti kundu rathi kuhoya cumbe wage gwa kuhoya cumbe kana gwa kuiga kindu wage exactly ona he mundu ora speculate ona investors ya maritoreria maroka magaka muci koguo no uragora ona bado go speculate uragora handu uramenya atiriri kuri ona neighbors me ukamake no korwo uthirukirio ni andu makite hau uguo so no nyende ku encourage mwiroreri demo invite for site visit ko mwena wa makutano every day o mathaa maria ngenda gutwaro wenda gutwaro mathaa ma rucini mathaa ma hwaini ne tukote gutwara na tutirarihio na ndururu na thogora tuigane 600,000 brought size ni 50 by 100 na baya thimu na haria mundu angenda gutwarwo nigetha tondu nigetha uthiite to nginya uke office niguo na baito ya thimu ni 0704 000 111 0704 000 111 na tu hali hado ta Kamakis Naivas building third floor office number T7 ona ungekinya hau rege urigwo ni office hali yerekana ni floor tuhure na beito ya 0704 000 111 tugokugerera oro hau kaona ungekinya hali ya Kihunguro bypass no tukugire ona hau rure Daudu arejuja ndio ndirari ruthandire hithire de wika ndire twara nginya na kujuja na ni ndiramakire ni juja no mutura mutwiraga ndio ni barabara ya rami ni yakirwo he kundu twathiaga tene gutari rami na ni irathi na mbere tha ici no irathi na mbere na gwako no ni tonyete muno riu ni haraihu ri gutonya yani ni kuria guothe kuingire kuria gwake na ndake na kuigwa ni urari na ndiari fikivyangu ule mundu athiaga uguo kerorera nigetha ringi hi maundu maria tukao tukiuga haha ri ugahota gu substantiate na mwirori akaigwa ni mona ni wathi na wona uria turaiga twina broti kule mwana wa Juja farm na goshi ni onire ruwajira ni hari ni ngumenya ruwajira hari eriri ni ngumenya ni ha na go ni onire miaka ore rako kundu ku na hardwares ni nyingi muno meaning it's a hub ni ndiamenyire itura ria riri ndiamenyire Juja farm niguo ndiamenyire masto ndiamenyire masto ndiamenyire Juja farm na athi
na athi good kwa murage nda kinya handu farera hura kona igatiga fare mweri etenderi ethiete kamakis kundi hoeto mwereri asa hau ni Juja Farm Center haria farafara ya guthina Gikumari na gucoka na guthie na oruga kagacokete niko gathiete kamakis gathite na kamakis ni haraihu kuma hau asa ti haraihu koguo gabara kau kangirika kangikirora ona actually mabetie ungigira haria kamakis kona ri farafara yo ni abeti gwikira urami maikorokete na Green Valley ethiete na Gikumari na oru marathi mekirite na faces no fare yo yarika yaramire kengwire farafara yo giconnect ni kumanisha we Juja Farm ndirabatara gucoka kundu gugwitwo Ruiru Juja na Ruiru ukomba tire ya Gikumari umire Kiratina umire haria kona koguo ri ona ugithie ona ugicoka Nairobi ona wi koguo ko murendia ri handu akwenda gucoka na Juja town ri kaba gucoka na gukuthia gucoka nayo ona ni mwenyewe sometimes ni nyumagire yo ngioka office koguo nigera gukire tare ni rami ni farafara njega fiu farafara graded wega fiu haya guku murendia atia riu wi haru tajira wi farafara ni yo riu wi haru njira haria mugunda nyuri riu mugunda witu wi hau athi shopping center na ni hora mikinyite tari mugunda wabere hau athi shopping center uria ona ni hindi turaura onchi ni mugunda mweru na twina mugunda wi handu hetagwo Mukoyo-ini Mukoyo-ini turendira thogora wa 500,000 na handu he gwitwo athi tukendia na 850,000 athi te hura mikinyite rami kinyita haria utanakinya kwa murage handu hetagwo Mumba riu ni kaune iyo ni phase 1 riu phase 2 ni no mara extend yo nginya athi icoke akinya athi ithi na komo no odo fani ni ati haria mugunda witu ri na haria rami kugerera ri uraroga mugunda umwe naguo urendia ati ucio wa hau ucio ri guturedi na 850,000 haya ni hado ugiaka na ndonanjira kana nironire matatu cia guka Nairobi gikuwa ndironire matatu cirakinya hau na ni ciringi 100 rimwe ndororirie nginya thogora ndiakorire andu hau ndiramoria cia kurehe andu guku Nairobi so that is the Juja Farm yatakorwo tukira investors na ni wega na wageni ati ni urari ku Njoroge ndathiite last week itanacoka wira okay nigetha muigithia akorwo akiona maundu maya na twakorwo tukimu invite for site visit oke tuthie one migunda no itu tondu tuigite na ikingi cia concrete bona Njoroge tugatema farafara o how next hena kanitha wa Gathoreki kwina kanitha wa PCA kwina makanitha maingi na kundu guku kindironire ri rando matigamanda makorire ndiramakoriire ndora ndorire bici muturani ciama ndironire kwina company cingi kwina iganda cigitwo mwena ucio wa mwena wa urio umite na Juja koguo kwina mieke ya mawira na andu ingi muno marona ku no guku muno purely ona warega kunjira ni gwa settlement guku ni andu gwa kamaraka gwa guikara ku he mundu ringi hihi urenda gukorwo na mucii wake na mostly no wega ukihutia mundu reima ringi handu urari ha rent oka marigiti oka wira waku biashara yaku guku mucii munene wa Nairobi wi Ruthuri wi Kirinyaga road kuri uri guku Juja ni kundu ideal ugiaka mucii waku ukorwo thitima iri ro hau mai mari ro hau matatu cia guka guku Nairobi iri ro hau wake mucii waku no gakorwo utekuri ha rent ugakorwo we mundu independent so ni ngwenda ku encourage murori de muri atiriri ndagatigo ni opportunity no na ndageterere ati farafara irike nigetha uke kugura because I can assure you broti cino igukoro ikiambatira tatuguana na guku thutha ru na guku ama story ona kwendagio 100,200 kwendagio kindu 100,200 actually I'm telling you ni the investor wa mwena ucio rauga na ndagurire kia kindu 250 ndererago as we speak right now tondu kia gya 50 by 100 o hau tana kinya master wigirira hau kia kiu no heo 3.5 million na ni turali horo kaida kaigana atia na turali horo wa kia gya 2019 miaka 3 giciarite makiria 500%. Yes. Nikyo ndirakwira atiriri nikyo ndirakwira ndirathire na kukuona ni ndireciregia kwa hana uguo kuguo gucoka kuhaneka makisi ni kamakisi na kwa gwatura andu meragwo ru no reko hana thaici uguo kuma farafara yo yakwo cia shutire milioni kuigwa kia 50 by 100 milioni 10 na kindu kaigwa gikuwa taneke almost 30 to 40 million. That is what we are talking about. Real value. Okay. Na niwe gukoo to realistic nigetha investor ka hale to mutariri na to mutwara ground akona ore turamwira neguo na arora ginya thogora uri okoretwo githie ukihaica akona what we are talking about. So ona guko guo netwetikireti gukorwo ukiriha o kahora na tari mugunda ucio raigwa wa hau athi kwina investors magurite igana ona
no ngithie site itha istorari nawe Njoroge kwina muthanga wititwo kwina kagoto kwina mafundi me site maraka muci wa guikara muthio kiria kigora to muthi the next week ningicoka site ndakoraga rori gaita material kogo wajira wena cia igire guku kana wena project igire project imwe ya 500,000 na imwe ya 850 na 850 turari na ngirare hau uguo thutha athia turendagi na 700 nayo ne athirire ona ndeikarire mission last time nuri kana ngigutariria na ungithio naho hau ukora andu mambitie gwaka gutwara mundu ni kundu kurakwo fiu kogo mundu raigwa nenda handu affordable agikorwa agiaka muci wake wa guikara Juja Farm gutwara mundu ku tutirihagio na ndururu ona kuone o muthenya ona tha Australia nawe ungienda gutwarwo Juja Farm tuhuria namba itu ya thimu ni 0704 000 111 0704 000 111 na tutirarihia ona ndururu guthie kuona mugunda tondu tugaga the first step ya kugura mugunda ni komba guka ukona mugunda tugaikara thi ritukaraniria tukanegotiate horo wa payment plan okore hatia urenderio na mbeca cigana the first thing ni kwamba ukakuona harudi atambe tucoke kuria twagera ita summary tondu ni undu aria githio ko Juja makutano turikanie thogora namba ya thimu na niki mundu agikana kuo nigetha tuthie turikiriirie thank you muno ni twariri horo wa kundu gwitwo kithioko na kithioko ni ngurie twina kindu kigwitwo opening year offer ira twariri thogora wa 1,100 ria 30 na 1,100 ria 30 to nginya korwo ina biaci ciothe ungikorwo wina kanyamu ga kanini no ukawigire deposit ici ingitwaraniria nawe atiriri tukuhe mieri 6 urihage okahora mwiko mwi gurufu na ni murenda ringi hihi gukorwo ringi muke contribute gi o wiki kana ringi hihi o mweri twina that program ya Shiama no muke ntoko tukimwitikiria muko mukiriha okahora thogora tugene 130,000 size ya broti ni 50 by 100 na megodena to irigite wega na ni kundu kwina neighbors na ti neighbors aria tugaga ati umwe haha ucio ngina ndoikaine hari ari neighbors maguthirukeirie kogo no ikorwo ringi hihi urenda gukorwo ki develop no ukorwo ki develop na site visit ni tugakorwo tugitwara andu muthenya wa rucio na tutirarihia ona ndururu ni free of charge kogo mundu ngenda guthie na tuhure namba ya thimu ya 0704 000 111 tuina makutano makutano ni kuo ndakorwo ngigatura na thogora wa 600,000 na ni red soil tukairiga wega tugatema farafara broti ni 50 by 100 tugekira gate njega thitima ye mugunda theinie mai me hau mugunda-ini so kogo ni kundu ragora no gukambitie ku develop immediately ugenda guthi site visit guku mwena wa makutano ona kututhiaga o muthenya na tutirarihio na ndururu ona tha Australia na ha mundu ngenda gukorwo agithie kuona mugunda uyu ukituhuria na mbeo ya 0704 000 111 no tukorwo tugigutwara last rate na Juja ni kwenda korwo ngiwa na project igire na ugenda guthi guciona ciothe ona cio tutirarihio na ndururu ni free of charge no tukorwo tugigutwara guthi kuona project ici koguo riu muigithia twatiga riu atwire kuri enda tumutware na ithuĩ tumwe tutekumurihio na ndururu tumutware ground one broti icio angenda na guthima na futi ithuĩ twi sawa na document ndaiga title deed all the required documents ungenda pin ya mugunda hari uri ungenda map ya mugunda ungenda title deed ya mugunda tondu ithuĩ twi policy imwe tutiendagia mugunda title deed tari office na ni wega he mundu ratwirira witagwo Wilson Njoroge uya kundu witagwo British Columbia kuria bũrũri-inĩ wa Canada andu a diaspora mumekaga atia ruto diaspora thank you njokirie andu a diaspora ngatho muno ni gutunyitirira muno na ohona he muthuri wanjete ngugeithie ni amwiriragira muno etagwo Mr Godfrey Kafiro kuria US ndamuona Godfrey Kafiro ni wa haria Kirigiti oko ni Kirigiti ni wa hau Kirigiti ajira ngugeithia muno so andu a diaspora ni tukoragwo tunyitani na njira njega muno na ndimacokerie ngatho ni gutunyitirira tondu ni matunyitirire na njira nene muno US Canada, Europe, the whole of Europe, Australia, miena ya South Africa na Dubai. So demere twina good program ugutuhe mundu tuthie nake mugunda one mugunda uria turendia
ago confirmire maundu maria twakorwo tugitariria then to prepare all the documents na agreements tugutumire niguo na email ona na WhatsApp usaini scan back ututumire all the relevant documents iria cigikorwo cigibatarania utoikerie na tukorwo tugika kindu kigwitwo ringi transfer into your name title deed ukenda tumitume kuri uri no tukorwo tukimituma na ungienda gukorwo tukigurana na wakiri waku kwa mundu uga ni ndenda ndimuhe wakiri wakwa muthi muhe all the completion documents tukorwo tukigurana ni tuguranaga through office ya wakiri ona mundu egukorwo kari ungienda wakiri waku act on your behalf we are willing na ithu twina wakiri wa company na twina all the relevant documents na maundu mothe mafataraini thiini wa uguri wa migunda koguo no uguri tugukorwo tuki execute. Haya, he namba yaku ya thimu haria mukoragwo nigetha turikie na your parting shot. Thank you muno. Namba itu ya thimu ni 0704 000 111 0704 000 111 na twi hali handu hetagwo Kamakis Naivas building third floor office number T7 we hau kihunguro wahituka green spot ni ukuona supermarket ya Naivas wabata ho iguru wabata ho iguru third floor ni gutukora hau uguo niguo na ngikinya hau ringi ukiriganirwo ni floor namba itu ya thimu umiandike wega utuhurire 0704 000 111 na wahona tukorwo tugikugira ngirikirini ngoda gucokia ngatho Bwana Njoroge njuge ni wega ni gutuhe kamweke gaka ukaga haha uguo tukaraniria na ithu tukauga ria tuoka haha uguo twemekaga shua kiria twerira muigithia nikio turakorwo tukimanengereria na tutigiko twi hau turi tutekunyitirerwo ni inywe hamwe na mwiroreri wa Inoro TV uguo ni ngatho cia mwanya tugucokia na tugakena muno na ndatumwo ngeithi cia happy new year ni my colleagues kure mwena wa office magakena muno he mundu anyarikira haria YouTube atiriri happy new year Mr Benson I need one please kindly oni arenda kamwe ndiamenya uko munyita atia mwira atiriri wathi ona ni ukumukora haria YouTube no mwaririe James Waweru negoro hau YouTube na ndimwire twina namba itu ya thimu njokere no ahure 0704 000 111 thank you very much 0704 000 111 thank you very much na tukakwendera mahinda mega ni joni ugukanga wewe customer witu asante sana na nitukena muno ria tukwe associate na inywe tugateithania mugetha mugakuria biashara thio gakuria biashara na thio gakorwo win-win asa tumana mundu gwitwo Benson Munana ni CEO wa company ya Wendia Migunda ito Fahari Homes umomemerekia murihire ruku maru dia thigo cenjia njikire kanyatha ajikire ga t-shirt na iratu cia mubira nigetha tuthie kure iharo-ini nigetha mashabiki ma Arsenal ndiramenya ni murenda kuigua tukuga atia uhoro wa weekend ira kwahandaga tondu he kiria giturite kiuritie ati ni gani kali kati ya Man U na Arsenal ni tuko tugikwira ni gani kali tihidia tugukorwo kihari tugukorwo na captain Festus Lango na mundu gwetwo Super Lady mugure wa Karuiro tukiingira iharo-ini leo itakuwa moto nituracokereria thia kare gatari kuraya tidia wega Rune ke kirato matithio gekuithia